ana de baby odi fo na baako pacho so almost so didn't penny for them man o se didn't penny for them ni ade yes and kan here man and na pese me tell one step almost so head o didn't penny for them na omo pese omo sa kan omo sika so pack misika no kwa de here and penny for them dey na pese me almost say dey odi fo omo kire se maame no e kasa o didn't penny for them kase ti Ghana 7 penny for bi no eni ade nti dey nti yan fantu nation na nka nation onso be kabi na fa sorry tia nti dey no omo ye tia no nti omo ye demonstration etia maame no nation yes sir nti me medjo ni anasa me ye be boa yes sir sa no pese omo kire enye ye so for me ye nyankopon ni pa me kan kure no kure ne da wa me fanto nche sir maame wadi matempen wadi wa tempen on adwuma ye fo Abraham ameni di yatem one sorry wo Ghana obi ya ade say yan sorry me ya my God na yo dey Milia omo bumi wa mu na bu e pray na ye kwa sense so mtoma no omo santo omo bi fufuro ma boka hunu o mu dey aduma omo dey dimi na suwa so de oh Milia me no wa father for so many years you catch us so here bibia bo mama ni e na me die ni huma asase woni Saladin Company Limited. I want Sassy, I want Ghana have a beer in Sassy. They were two up in Ghana. I want Sassy, I want Jerusalem. That is a bear fiena. Sansuna Akatapo, I will Pokwasi, Sans Otumasi near Dodoa, and Dentra, a Kaswa, assassin litigation free, Lunimasi, and Tokobi anyone. Then get the one crown and say, Ukuta car. Now they pass us. I'm sure car no one, no one more car. Oh, you don't mean it? Then some gas in the Majin Sassy. Oh, I want to know them. Oh, Milia. Oh, many other parts of my come down. One patch of the patch of my come down. Consultation. Akwa shonko enkoma wa wo hweme sabre e wotuma GH so na me no wo ekase ede Reverend Bishop Dr. Ebenezer Adakwayadom Opampo ai Prophet 1 wadana no ato fix Agradaa demo no emu na eno na wo training nsemu no wodi nsem bi etudwa ekase Ghana for mpanifo ewo mayi emu anase wo muka demonstration no omo omayimu ebra na Agradaa etwa wo no ene na yire adapa eden ena wo mo ede efa wana sa abre no na wo mo ehu ne se wo ye nipa na wo mo hu ne se wo no de je se wo oye panyi ana na sa abre no na wo so o start nyamdwuma enye nne enso ma mi yi etimi esen na no ewo ne so enne wo ma hu no se ne nkasa ye bi enye enti wo mo ko demonstration dia no de woni bibia ekanenso wo no sa demonstration wo fa ne hunjimu enne enfa ne hunjimu china because ne de ba ye enye ne nsore ma ne wo no amu na tese wo mo kenya wo mo ho ekasa ye pusu nunumu a kenya de se nkombete eye nneoma kankan ti se ne edru nkofo bi so no ma hunu se sa nkofo ne de ye ntimi event wo mu ti e be sore e de amom a wo mo nkokọ ye demonstration wo mo nko no no de wo yi ne ho e de efiri no do fo ye ngotie ne nsa no emfa embraye ba ye betos ana de baby odi fo na baako pacho so almost so didn't penny for them man o se didn't penny for them ni ade yes and kan here man and na pese me tell one step almost so head o didn't penny for them na omo pese omo sa kan omo sika so pack misika no kwa de here and penny for them dey na pese me almost say dey odi fo omo kire se maame no e kasa o didn't penny for them kase ti Ghana 7 penny for bi no eni ade nti dey nti yan fantu nation na nka nation onso be kabi na fa sorry tia nti dey no omo ye tia no nti omo ye demonstration etia maame no nation yes sir nti me medjo ni anasa me ye be boa yes sir sa no pese omo kire enye ye so for me ye nyankopon ni pa me kan kure no kure ne da wa me fanto nche sir maame wadi matempen wadi wa tempen on adwuma ye fo Abraham ameni di yatem one sorry wo Ghana obi ya ade say yan sorry me ya ne sorry wo Ghana ene yan kasam ye kire se onyame am yetumi oh yes ene wo hu se onyame am yetumi ampa obepa achew ene kure ana mde ne boni ache twaso na me twaso ene kure ene mo bie no so e nyam dwuma enfie bebre wo Ghana ha enfie bebre wo Ghana ha pa bebre
ya fire nsam ansa no mbaye pani yes nso sabi obie ni ho ye wotem na ka sere ma me ye kura bonyai na nsam fata so obeyesa that's right na opambo ye nyamdwuma akyanye ne ati obi ansori anyesa debi ana onyame ma yankase ye kunya ko kire ma me se ono awurade na waye den afre yes obepa acho me ne boni ache ni asembia na sanadi o ma wo se odi mpani fata ne se ni start mo di ana me yakwala na me pa chere bi na wo ye panyin na me yakwala odi fo wo ye panyin enti me ni asembia ka me no eno anu nation ewunya sa futuo bi ana mpanifo ede beba ma me no wo sam mpanifo no odi o matam na abrabo ma enu mamu ye betwatia no mo nso obi nso kwa ya ade mfantia na wakola ye bi atia na bi atwa simple na sam de na sam be ko yes na demonstration we minim sa fe na baga na hade me ti bi mpani sam da wokro bi aso da me ti bi da me sa ka chiro mo direct obi edi hono mo udu sika koma na woni fie so onye sika gade ya anye ya wo tumi sa obaji sika media me peka me ka chiro wa ma wo dam na beje ye sa wa na sorry pampa di ko wura ni fie sa wonyenye ma yes ana anye yi enti woni mnyansa ana sa wajimia yesi ye no wa be hu jibia we tibia we ye dai uwom nation prophet prophet so woni mnyansa ana sa wajimia wa be hu tibia ukom so ma me do ba wi so owu tu sika gale me obi abefa no akwadia baka metie yes enti obi ani tumi wasachra wo wen wonye nyamdwuma ni yie so obeye ni yie ne hia dwuma ni yie yo ene tse jesa me yasof ko na me pesa me ten jesus ne mo nsa me tse so wo ye dwuma ni yie onyame mu ma so aba mfa so mo my Ghana eno ni ade hia god bless you hia me nation prophet disanete yes sir what dia me gas asema wo kan da ho yes eno anu no prophet obi ko to do drasto doctor Chedro man and a doctor what Chedro na doctor ni excellence okoto o drasto ha na okoto ni yare na nkwa otumi kwaje ni sika ontumi nkwa sika enti ya wie enti sa demonstration mi nka ho matwa nyade ya me no me ka ho that's right omunum demonstration no obi amfra obi afro ka bibia so me ka nche ni biem yes sir be se meteke yes sir obi aso fro won kasa ka chen so ma nya o ma de what you say mami di me ne me yiri nyina atem di me ne me yiri nyina atem ko be msabra yan kasa ya sha se kai ho wo TV so radio so ansa no bi ehu say yes and say bit me free enu ma ba minute and a second and ya sempoto eje chatana ano o she yes na dia so bi ba unyame ya sam to me jesus yes meni ni asa god bless you ni asa na menim die ntia sa demonstration ko se ko so Ghana eya futu anasa nsiesie ene o sempanifo bi hwe na eya atwuma na asumudi eye de eba asa so o tori ya wo do sika ko penimu bi enu a wo bo na mane ye so me sika no kwa de me hia me sika ni hia me that's right so ati ase sika ni hia me atamidie na o mo kan aye den de dia atamidie ni ba eba eno so mo yoro mo solve operation na sumdie etimi ba na wo do sika akwa that is all eno ana hallelujah amen wona o tem sebo ga de bi kwa mo mpacha what do we call prophet so what tank can bear 3 days back nyame na na do no be sending this guy the back it is sanity obi na so ne sade kon mpacha wono a ono ane de kon wono a na call station call fire VIP any call say e konkan o ko iska gali o be so iska ni yes sir that is all yes and you have no any right Yona order for said ya papa Ebenezer Adakwa Iyadom Reverend Dr. Bishop Bako Epe wade nsem no atudwa no enu the nation prophet waka nsem ewie na Ghana fo bi no mo se enu anu no papa wakasa enu anu no de waka no etwa yie pa because abre no obi anka se eye Reverend
nkrofo anase nsem a ye ma me e kan anase nyoma ekoso no reverend patient mensa wentimi anka say wo sore aye demonstration nanso enne wo hunu sese nkrofo bi no modie ye de ye wo mo ne etimi ye demonstration dia ene wo mo enkosi gagari no krampon nkrofo no bodie wo mo de woni bibia kan e de chon because wona wo pe ena wo pe se won fa osika nkonkom obi ena nipa ne abu kwase anase nipa ne de osika eno de enye hwe na wo no de atendidie no na hu hia no because ye di na tempen ankrofo no anase mpenifo wo mayimu nanso wo mo entu ho anamo nanso ebinum de se wo mo etu ho anamo de a ene na eye nse ni nyina no wojai de eba eye nyame nanso no de eba ye no one ne church members ene ne yere ene wo mo solve ye ti se ne enkrofo sorry de mankrofo binu mo de anaje se nipa wote ho no ma na wa ma wani ada eye eho ene na magana fododo na binu mo so e ka se se ya papa bishop opambo e kasa nsem we yi anase wo de nsem we tuju anakudi bi se ya papa reverend ko su bempa dia wo mkodi na temu anase se de nsem no ekoye nkoye no nti ene ye yi nkrofo bi so wo mbe demonstrate eventia evangelist mama partner eno ne nsim bi atwetwe Ghana fo aso dodo na a wo mpese wo mu se ya papa na nsa sha ase na se mpelifo bi ehu ni se sa atendidi na wo didi papa na wo se wo monka na no ntum e wo ho eno nti eno ma hye da ate sa ekuo no se wo mde be kama me na no atu na nyim bia se ye sa na tie de no mu ni se o ma nya fair to eya asofa ye mami edi wo matem emre bia etwem wo so waje ntwefa ye de ye papa Dr. Reverend Obambo e kan ye no ohun no fabra ebe to your comment section na like videos na share on all the social media platform no eso media ene ekia sikapa makam Tiflas Anani, so the best media school in Ghana there, and you too much multimedia college. If we say about equipment upon a church for a quadruple award this year, any air conditioned room there, the band media law, advertising, camera handling, and the marketing there. And you're not a location of a coffee pipe junction. For number ne was you, no one casa free. No more beyond that one, no more being a semi frama, one casa free,